Banawan Cultural Group of Barangay Guadalupe. Head of Contingent, Honorable Michael F. Gagasan. Choreographer, Cliff Yunson Rakuya. Barangay Captain, Honorable Michael F. Gagasan. Coordinator, Honorable Apple Ross G. Enriquez. Contingent number 20, Banawan Cultural Group. Sagit mga bayo. Tumanda sa pagtakaw, hinihingi usang panaw, magpuntanay kita, tanda. Kahit kita, iniusang simbahan, lanang tulo ng galangan ng palaan, ginawangan sa grasya ni Senyor Santong Niño, kinitang sa kasimbahan, usakan niyo sa atong amahan. Kinitang sa kasimbahan, usakan Kristo.